Kublai phi baro giri gilong ki khubor bam da kasngi. Uba Commander Shangpliang ubday President Jungka Sengkinong Rep Hill Farmers Union HFU barkum juru ubday President Jungka Sengkinong Shnaflim ga Meghalaya Filmmakers Association menta kasngi ulalit ban penhap perdaik annual sport meet Jungka School Rising Secondary School Southwest Khas Hill District. Habakran kum ukongsan uba Commander Shangpliang ulakan tu yiki khna school bakin day bandon gathong ha gajing im jongki bad bantrai shitom khnang bakin long ki lawai jongka dong gathan shushuru ulak kular ban I scholarship naladi shimet ya baro ki school ki bahab bo Southwest Khas Hill siki khna school ki bakhamwan shakmat ha gajing puli ha gani gasngi layadon langru ki nong hikai ki kmi ki kpa ba kumjuru ki khna school ki balai shim banta ha ki program bapher te ngate ngam yo lat ku ma phi ban yo one school ban yo one school ban yo ban Krishan ni mai pa phi don bok hoj hadu kelas 6 ngali school hanong sendiri te wala kataro ngatristom ha ngakan mau seli yarap kam ni mai lik thung pan kita ter dengan lik shalong ngali bela men sengi ngali school men step te pi lik belan em lik belan lik school baik em dah ngali school men step ngali bela ngali school shalong tang pendep dadu dang lik school hingga bela hadu ngenda lik kelas te ngali kelas aseng kasi college lik school ru aseng kasi hakini ki snem per bangalik school te ngayalik irap kam kata kawi ka bet kawi kot khubor mut lik bela kan dan rei utu trai jong kot khubor wong yang kilik thok khubor no mut urupang dengan sedang bentok khubor nadu badang lik college te hadu penga salong editor jong nong san hima nong thok khubor tip am nong thok khubor journalist tengah di nong thok khubor te hu ar hajar san nga sedang ban shina film tingala shina kumpasan tuli ki film khasi kawai ne ki film jong ka kerteng ka film khandai lat bangate director ba producer tengah kadon ka story kata balong nong shina film tambakan kham jarang pengini tu kadon hila ka khana te hadin menta kadang don sukui ka film ka bang ashna kadai shapang ka ka te ngate ngam yo lat ku ma phi ban yo one school ban yo ban Krishan ni mai pa phi don bok hoj hadu kelas 6 ngali school hanong sendiri te wala kataro ngatristom ha ngakan mau seli yarap kam ni mai lik thung pan kita ter dengan lik shalong ngali bela sengi ngali school men step te pi lik belan em lik belan lik school baik em dah ngali school men step ngali bela dengan lik school shalong tang pendep dadu dang lik school hingga bela hadu ngenda lik kelas te ngali kelas aseng kasi college lik school ru aseng kasi hakini ki snem per bangalik school te ngayalik irap kam kata kawi ka bet kawi kot khubor mut lik bela kan dan rei utu trai jong kot khubor wong yang kilik thok khubor no mut urupang dengan sedang bentok khubor nadu badang lik college te hadu penga salong editor jong nong san hima nong thok khubor tip am nong thok khubor journalist tengah di nong thok khubor te hu ar hajar san nga sedang ban shina film tingala shina kumpasan tuli ki film khasi kawai ne ki film jong ka kerteng ka film khandai lat bangate director ba producer tengah kadon ka story kata balong nong shina film tambakan kham jarang pengini tu kadon hila ka khana te hadin menta kadang don sukui ka film ka bang ashna kadai shapang ka ban Fox News no ma Fox News baik perkat baik te syam tu ka kam ka bang ala sale singai kwa ban le pitim kitu ki bom rak ti am ki bom kwa ban long ai ki dom krek kot ka lati kena ngalati kena film krek kot ba tangba menta ka singin sa sim badai kanya karai no baik ngala ong ip mende ikong kumoin i kwa ban koj ban khia i salik mare step lada pi pimpat don katong pimpat kwa long i pinum lej mare step pinum krek kot ba
Kadai nam dai na. Te. Phidi bandon katu ka thong hang ni ha ka jing im ke jong pi. Tu ba kwa long doktor si kwa long la ka long doktor num krekot. Long num long na dam krekot. Long Te. Te phim la ban long ki doktor la da phim pas bha. Phim krekot bha. Te sakawing kwa epi ba phin le kum ni. Menta filadon katu ka jing kwa ka jing thang ka jing im ke jong pi. La kwa ro epi ba phin yelong perlok bat kinong hikai. Kinong hikai ki haban long ki kita ki gaidan kita kinong pitin lenti nam ta jong pi. Ka jing long thana le se phim pat datit ba. Ke ki karier ka ba phi kwa. Filadon ki jing thrang sibu mtu phi kwa long doktor. Tela da phim long perlok bat kinong hikai, phim keli ne kinong hikai. Phim num tip ra ngan dangala pas class 12 ngan lit science ne dak la pas class 10 ngan lit science stream ne ngan lit art stream. Haba pi kwa long doktor pi haban lit science stream. Te pi haban keli ne kinong hikai. Tela da phim yelong perlok bat kinong hikai la da phim keli jing keli phim ya keren bat ki phim num su thu ma phim let's say tang ban ong la kwa long doktor tang ban su thu ban lit science stream ru yo let's say phim su thu. Sahadin kataru pi mudur ba ngandala yo top 20 hakata ka matrik filayo ban le doktor kamla ban long ta pia ban le ki entrance exam kadon la ka jong pe entrance pidalong makana number 1 haga top 20 pilong first position and second position apa pikwa long doktor film pas ye kata ka need exam film la ban yo le long doktor tapi haptip ye kataro cuba menta fikwa long engineer la da film pas ye kata ka entrance exam JE film la ban le long engineer de ta kadau kinong hikai pi hapannya long perlok baki ban hikai ya ikli jikli naki bisa kli na ma school mana bisa kli jikli no hikai snap baik ni madai le rain fitieng ni madai long ki ban pinting buron kata kadai ya kinong hikai Henry film dai banting pada ya ki sakuli hindala lai haklas kli naki ong desa mis fi kamla ba kam sutnat la dengan kli jikli ni fi kam sutnat la dengan su snap baik man kin sayo ke cepat kinong hikai kin sa ek bhai tu ki kena ki ba kli jikli nama rio phim su thu haskul dan repik phim keli jengkeli phile abet kumbala su thu phim silor tegani ro kadai ka phi ka sport ro kadai ka wei ka ban pen silor ya phi phyaban sim menta sibu phim ya sim menta haki activities phile rain fitting ban shot ro phim phile rain ban sim benda debate ro phile rain ban ya mare ro phile rain ban le ka kino ki activities phile rain kamu katu kaladai lupa ka jing ka failure ka jing rem ka jing im ka jong pi hanrai haba pi sim menta hagano no ka platform kala dai lupa ka jing job nam ta ka jing im ka jong pi tena kata kadau menadu menta ka singi kedi ban don no ka thong ha ka jing im ka jong pi khnang pa pi la ban krek kon pe cheneng ni thui pi kam don ra kata ka school ka ba ong shanong bendong ne sha sor ne sha klau ne sha ulum ne kamdan kata ka school ka ba la ban ong ip ba namar ba village ha school ka ba best pinsa rung ha ka top 20 idang si pelaj am ke matrik menagane menien mo dang si result kam la ra ban long ba ong ba ka school to itu yang am ta hato ka di ka school ka ban pen pas ba ya pi ne dei ma pi de ban pen pas ba dei mana to ong ka school ne ma pi da ka ba fin le ko no ha pulekot entah apa pi pulekot select school sa ang teha St. Anthony's nai krekot ra nai krekot da ha school ro nai snap ro no hikai da porbo hikai ro snap do earphone snap jing roi mobile petkai tu YouTube petkai tu ki mo pin pas ba ne mang ta te ka bri pin krekot dan ubri ubabi kidot
ikwa bapi mdai tang bapin pasen persen kini bani le matrik mentau snam em kebut la snam kini result pidi ban mi haga kerteng jong ki top 20 la be ban hiap hiap berkrekot tengah namar bangalet cibun tli kini ki school function bun bagi school bangalawan ladon haga jingmut jing perkhat jonga bala kumno next year ngan bu no knet konsoit kapisa na pemtaban le ye kini ka scholarship nam ta kini ki kena school ngan sim nadu kini ki secondary bat kini ki higher secondary kalong tangkum kadak ban ai sim te nadu ki kelas 8 9 10 11 12 te ngakwa bakini compete namar ngala syulik ong keleng bakini kre rekod bha te nakleng jongaro simet ngan sa ai gitu dengan kermen bagi school kat ki bangla let bagi saya tip hi tela kumno ngan jit shiphongot ban ai ya kini ki nat du kelas 8 hi ban ai ke kenja jingyara scholarship kumut kum ka appreciation kan namar ngala let silet la keren si keren ngala ong si ong dengan kwa bapin bu thong ya kataro dengan sepet kino ki bawan top ha kelas bayok bun mak ha kelas 8 9 10 tekingin saya keren bagino hikai bagin saya le burom ya kita dan nak leng jonga kendiat plus kiwi ru ngan sawat kan kejing yarap kita contribute lang kan ke shipongot barok kawai kini ka southwest kasil ngamur bandong ke bahap apa mau keruat blok ndai ka southwest man ngampat lek poi sikiti kiwi ki thain badim kena southwest dan alis ke bahap mau keruat blok te ya ka amau ngan numpat ong tambah nganang kolek no nak leng jonga nganang bu next year ini ya celebrate ini lek burom ya gitu ki shipongot let's say ar-arngot na kawai ka kelas kibawan bayo shibun do ka percentage bangit skam kan long kajing kan appreciation kajing ai buram nam ta jongki kini ki kena school te sa shisen nakit bok riweng pi kum ki kena school but ngangit skam bah kajing im kajong pi ngani thu epi mdan kabala ban khang ha kajing im kajong pi ngadon shibun ban ya keren bat pi ten re kapor kamsha tele se kadam kam da kawai ka counseling career kaidan ngisala banle ngala jule ten ye gini career kaidan ngala khot iki ham ka school mo thopada ngala ngakhat iki gui ki expert ki laban batai spang ka career tai shibun ki ba ngila banle khnang ba phi phin sungu thu kai ke ai ba phin ya chakma te tang ba first thing first ke ai ba phila banle long yemen ta phi di ban clinic no hikai kin don bet ya ka kin tip hi kumno ban guide ban tin ti ya phi dan rila tang ban ya keren ban hikai ro fiting ta kata tamlong kan habang ong mene ya long perlok kamut ba phin ya pan duma pan kuai dan ri tama ba phin ya keren ha school kan iki ba pen mentoy te ngits campi te ngata nomar ba perlok juga bu pros perlok ba khain perlok te sashim nomor phone ki sa phone yang ala sham snam saya tu kat no pia percentage tu bai khamtam tu bielek matrik bat ma phiru phidi ban competition hapdeng jong phiru te bielek matrik leli menta te meneng lai ong phi kular ne men krat tu pas matrik bangin ya pen pauna min ka school racing kular ne ta baro tang bangi ngin yele borom ngidi bani khun bai pen pauna min ka school pen paunam bangani tu ipi kadai na menta ka burom jong phi pegani tu ipi ki riu kraw segane ka perthai am ki babun ki riu kraw ki wan na ki yeng ki ba duna kayo ka kat la pitip ka story sepang Abraham Lincoln tang ban le school Romeo republic uklalong presiden kraw jo kri Amerika wat Barack Obama ro uklalong presiden kraw jo ka Amerika umdai na kata ka yeng ba sup basan ban sup kata ka pule ka puthi Uno batip yung modi, itim. Dari mana? Prime Minister. Te ngingi pule ko khubor ba umodi udai unong disha. Te mantau udai Prime Minister am jong kari ke jongi. Te piro. Gamdan cing ya pi. Ba pinlong te kiriu crowd. To conduct this annual sports program, which will be held today and tomorrow. So at the very outset, we would like to extend our heartfelt welcome to our beloved chief guest, Sir Commander Shang Pliang. And I believe most of us have
we have already familiar with Sir Xiang Pliang. He is a very renowned person actually, has been involved in the past with the film industry actually, sir, right? So Sir Xiang Pliang has been involved in the film industry in the past, and we are also grateful for him for his involvement, especially with the Farmers Union here in Meghalaya, and with his extension of helping hands to many of the farmers. And we believe that through this service, we believe that God will be able to continue to bless and especially to lead and guide Sir Xiang Pliang in his future service towards the society. So from our school, sir, we would like to extend our heartfelt welcome to you, and we believe that your speech today will be a source of inspiration to all students as well. So we will start this program today. We welcome Sir Xiang Pliang and his friends who are coming all along from their places, from their villages here, and we welcome you, sir, at this moment. We also would like to extend our heartfelt welcome to all our beloved teachers who are here. They have really working hard right from yesterday, the time when we already prepared for this annual sport program. We also would like to welcome all the students and the family members of our parents who are here. Your presence is a great value to all of us, and especially to the students who will be participating in this different sports items and the different sport programs.